Udah kamaran nanya. Janji ongko naik kumpul di base game. Telepon lah kau ingat. Halo. Di mana? Woi, di Samarinda. Di Samarinda. Jauh amat tadi dia ulina. Enaon? Terus kadi we Kang Dede kumpul di base camp. Urang kumpul ngobrolkeun Pak Boy pensiun lah. Kumpul. Alumni Pak Boy. Oh. Berangkat. Mantap. Samarinda 5 menit. Berangkatlah. Oke siap 86. Laporan diterima. Ditunggu ya. Dulu. Alhamdulillah sehat. Beuh, duaan doang kurang rame ding. Telepon. Aing nelpon caleg lah ya. Halo, Enon. Enon, Tadi atuh kumpul yo, aya Kang Diding ya Dede ya. Oke, siap. Ditunggu. Kamu ini berangkat. Oh siap ditunggu. OPTS. Oke siap. Bukan. Datang rokok ya. Ayo parkir kita di menang duit. Menang 2.000, 1.000. Lah ini ngomong-ngomong, asa lengkap dia urang kita. Hiji deui ya sahanya. Intinya. Oke, siap. Telepon. Telepon lah poe yo. Naun HP dong HT gitu roh. Wah, aing ngojek. Karak menang 20, aing ngojek. Kudu gawe naon deui. Ai, getek naon yo? Nelpon dak. Halo bro. Di mana posisi yo? Ya, halo. Ya, seker ngojek deh, lapak. Ngojek ya. Geus ka dia kumpul yo. Kurang hiji asana yo di dia. Kumpul Pak Boy. Oke, siap berangkat. Yuk. Berangkatlah. Wes, bro, Pak Boy, bro. Wes, Minum Kang. siap. Oi bro. Mau parkiran rame. Alhamdulillah gitu bae. Paling menang 1 2 hulu. Blok gede. Kumaha mulung, pacar. Goblok mulung gua yang keur parkir teu menang-menang kita di paling menang 1 2 hulu. Jeung aing ge. Maling sia goblok, pangloba duit. Astagfirullah, aing jelema na jeung aing jelema Badung aing can pernah maling. Tapi sok sautik doang. Lomba 1.000 2.000. Makan duit ya, cangcut canda tadi paling goblok. Pan eta mah lain deui jalurna. Jalurna kitu bukan lain deui, bebas. Si gelo direlap deh koing. Sok-sok ngarena-ngarena gitu. Dengan minum deh lah. Ya, baik. Nah, baik. Woi. Keola. Minum iya ge cendean. Minum woi, menang maling. Awal mah jeung sieun tah. Atuh haus rok, aing rok yo. Kita cai di Indomaret.
Aing ngojek karena gua hulu. Ini kosong. Jadi kieu barudak. Kedatangan aing tadi ye bade ngomong hiji perihal anu penting tina sagala-galana penting. Ingin aku tariak. Leuwih penting di parawan, leuwih penting di janda. Dengekeun sia Sukirman. Ah, sia kana janda we kencang. Janda selalu di depan. Dengekeun heula aing Sama mah meureun selalu di depan mah. Jadi kieu, ieu nya, Kang. Kita berempat entah dari kampung, entah di kota, pasti disebut Pak Boy Pucek. Aing nyeri hate. Cicing. Aing keur ngomong cicing sia. Aing nyeri hate. Mana yang nyeri hate? Cicing. Ieu mau teriak kamu jak aing, boy sundut ya. Sundut boy, pinggir dia sundut ya boy. Aman ke doang tuh kan Oke, udah lontor. Teken, gimana? Capek darurat Pak Boy, mari ganti jadi komunitas Pak Boy pensiun, setuju? Oh, setuju. Siap. Setuju. Tuh wae urang mah. Setuju. Were, setuju. Setuju. Siap, bagus. Dia orang. Pak Boy pensiun.